Uyabona ukusebenza into right kakhulu. Abantu abachubeke bafunde basebenze. Into right kakhulu lo. Kodwa ukusebenza ungena emalini ngama-skills owaphethe. Abanye abantu banokustrugglisha empilweni ukuthi abe neskill esiyi-1 asitholile noma asifundele, ahlupheke impilo yakhe yonke. Abanye bathatha igili nje bangafundanga, umuntu avela ayifundele ukwakha, ukuthi ukwakha kuyamphumelelisa, agcine ayinto enkulu emhlabeni. So i-effort yakho yiyo ekufakayo eyintweni, noma ngabe yini oyenzayo, noma ngabe uchashwe kuphi la usebenza khona, noma ngabe umsebenzi omncane kanjani, kodwa into ezokwenza uvelele kulowo msebenzi kuba yi-effort yakho. If ungafaka amandla ukudlula wonke umuntu osebenza naye, noma mhlampe ungandluli wonke umuntu, kodwa nje mawusebenza ngokuyimisela, umlungu wakho uzokwazi lokho, nenduna yakho izobe yazi ukuthi hey, ubani uyasebenza. Umhlaba wona uba fair ebantwini, even though omunye umuntu angabona ngathi umhlaba unokungabi fair, kodwa umhlaba uba fair ebantwini. Kodwa umuntu ucabanga ukuthi yena uspecial, so njengoba asemhlabeni mhlampe kukhona isikhathi sakhe esizofika, as if khona izinto ozalelwe zona already, uzalwe ufumbethe ukuthi wena unenhlanhla, kodwa usengaze wayibona le nhlanhla, isikhathi siyahamba, iminyaka iyahamba, usengaze wayibona le nhlanhla, kodwa uloku ulindile kanjalo. So into ekwenza ukuthi uphumelele ama-action ahlukile kwabanye. Ayikho enye into eyenza ukuthi umuntu aphumelele emhlabeni ngaphandle ukuthi athathe ama-action ahlukile kwabanye. Yiyo kuphela into eyenza ukuthi umuntu aphumelele emhlabeni. Ungayaphi uyephi, whether udlala ibhola kwamele ukuthi ufake i-effort endlula eyabanye, whether uyakha kwamele ufake i-effort endlula eyabanye, noma ngabe ucula for wena ukuthi ingoma zakho ithengwe ukudlula ezabanye, kwamele ufake i-effort edlula eyabanye. So impilo yona i-straight, kodwa if ungabheka ziningi izinto esifike emhlabeni safundiswa zona ezivuna ubuvila esikhathini esiningi. Like ngingakutshela nje ukuthi ungaya enyangeni uyokuzwa ukuthi yini izinto zakho zingahambi kahle. Ayikho inyanga ezofika ikutshela ukuthi wena ukuthi uphuza kakhulu utshwala, awubeki imali, wena ukuthi uyavilapha. That's why mhlawumbe ungawutholi umsebenzi. If ungafaka amandla kakhulu mawuyomaketha, umsebenzi ungawuthola. Ayikho inyanga ezokutshela lezi zinto lezo. Like lento le yenza umuntu abone ngathi yena uspecial, unezinto zakhe abekelwe zona, as if idlozi lakhe imali imvulela yena, then uzovele asebenze. Kodwa mawuthi uyabheka isikhathi siyahamba akwenzeki, or noma uyasebenza usebenza imisebenzi engeke izimbhadale ngalendlela yena angayithanda, iphela iminyaka uloku usebenza umsebenzi obhedayo, ubona ngathi mhlampe maybe yiwo uNkulunkulu akuphe kona lokho. Ayikho into efana naleyo, ayikho. Awuyeki kumsebenzi obhedayo, kodwa wena uloku ufaka amandla, uzama ukuyi-upskilla ukuthi nawe uze ukhone ukuthi one day usebenze wona umsebenzi ozokubhadala ngalendlela wena ongathanda ukhola ngayo kusasa. So kubalulekile ukuthi ustadishe-ke impilo, ubone nokuthi umzimba wakho kahle kahle yini into umzimba wakho uthi mangabe uyenza wena ukuvumele. So kumele ukuthi uzibone lezi zinto lezo ukuthi no,
kunento esona engithi mangabe ngiyenza umzimba wami uyavumelana nayo, ngoba phela yiyo into ezakufaka endlaleni noma ezakukhipha endlaleni leyo. Kwamele ukunothise izinto ey'fana nalezo ngoba imizimba yethu ayidalekanga ngokufana. Even though angeke ngisho ukuthi ukhona umuntu owadalelwa into ethize, no, into enjalo vele angibhilivi kiyo, kodwa ngiyabhiliva ukuthi umuntu uyakhona ukufunda noma ngabe yisiphi iskill emhlabeni asenze, noma ngabe yiphi into eyenziwa ngomunye umuntu angakhona ukuthi ayenze emhlabeni. So instead sokuthi ubheke izinto ezibuhlungu empilweni, funa sengathi ungabheka izinto ezipositive noma ubheke ilikusasa elingaba positive. Mangabe wenza so, kumele ukuthi into noma ngabe yenzeka kusasa nawe ube ubona kahle ukuthi lento lena yenzeka because ngenze ini, lento lena yenzeka because of ama-decision engawathatha ngesikhathi esiso, ngaphinde ngafaka amandla ngesikhathi esiso, yiko njengamanje sikushintshile. Ziningi-ke izinto emhlabeni ezingakutrigger, mhlawumbe ubone ngathi impilo mhlawumbe inzima, ezingakulibazisa nje. Ziningi izinto ezingakulibazisa emhlabeni as umuntu. Abantu abamnyama banezinto eziningi ezingakubuyiselisa emuva kodwa ungaboni, like izinto vele esibhiliva kizo sonke sibantu abamnyama, izinto abomkhulu bethu bebabhilivela kizo, izinto nabantwana bethu ababhilivela kizo, izinto nabanye abazayo futhi abasazobhilivela kizo. So kumele ukuthi ukhona ukubona ukuthi ayi lokho akuhambelani nami, ngoba umhlaba angeke uze ube nama-rules, ngoba abantu abaphilile before bebabeka ama-rules according to indlela umhlaba owawubahambela ngayo bona ngaleso sikhathi leso. So kwamele ubone ukuthi wena yini ekuhambelayo right, ngoba even abazali bakho if ungabheka banawo amaphutha abo abazali bakho abawenzayo. Kwamele ukuthi ukhona ukubona ngobudala bakho masusomdala ukuthi yazi lento eyenziwa ubaba leya, mina ngeke ngithande ukuyenza mangabe mhlambe sengimdala, or lento eyenziwa umama leya angeke ngithande ukuyenza mangabe sengimdala. Kwamele ukhona ukuyibonela ngaphandle kwalezi zinto lezi ofundiswa zona wena. Kwamele ukhona ukuzibonela ukuthi lokhu kuyalo. Ngifuna nje ukukuchazela into nje, uyabona ukuthi mangabe ukhula nje ekhaya kini, bese uyakhula ekhaya kuyahlushekwa, akudliwa kahle ekhaya, then uyakhula wena vele mawuthi uyabuka la familyini izinto eziningi azikho. So mawukhula wena uqala uthola i-opportunity, akhona ama-opportunity amanye avela ukuthi lento lena ingavela manje kodwa i-opportunity nyana nje encane. Wena if ungathatha amandla khona uwasebenzise kwenye into, ingakhona ukuthi understand uphume lapho enhluphekweni ekugcineni.